Hapadang ke jingbon kam ke Pakistan ban penher drone ban namding ban persyang siat yaki nongba bat ki ketem sipai kari India haki benta kapot ba ke Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan bat Gujarat yaki bala pen pulom daki air defense system jongari India ketai kari bemarjan kala syakarwit ting benta haki jat ben riu Baloch ki bala pen liem bru bun thau ngot ki sipai Pakistan. Kat kum ke India today, Lehnoh ki riu Ïakhun na ki jat ben riu Baloch, kila kini ban sensyar ya bon ke benta sapngi ke bala tip kum ke Balochistan, kini kala wanlong hapadang ke jingakan at ki kenhon bayale Persya ya kari Pakistan, bat ki bor sipai jongka, ha ke baga jingdawa ban Laitluid ya ke Balochistan ru kala nang jor. Ki video bat ki dur bagi jat ben riu Baloch, kila weng ya ki Lama kari Pakistan bat Sieh Bujli da ki Lama jongki, kila sapriang harensan social media, ki jat ben riu Baloch, ki bakwa jing Laitluid kila nyonting ya ki bor sipai Pakistan, bat ya ki jing don jing jongki ha ki benta ke Balochistan, ha ka pratarek ujemmang araja arpusan. Ke jingshim Kabu ki jat ben riu Baloch kala sedang jor ha katayo ke bala dam bat ke ni ke jingle jongki kala long ru hapadang bakari Pakistan ke dang penle jingmot ban jubab ya ke jingter namding kari India ya ki ketem Lehnoh lingba ke operation sendur ya ke ba ki sipai India kila le ha ke step senya jong ke nyautrek ujemmang araja arpusan. Laong bagi bor sipai Pakistan kila syak hiar thma kumba South Sen hagi benta ka Quetta ke balabu ban long ke nongba lada ke Balochistan ke yo ya la ke jong kari Bapura. Ki don ru ki jing top hagi rensan social media ki boong farewell to Pakistan, welcome to Balochistan. Bat kini ki jing Ïakhun kila wan mi ru katu kat nesngi hadien bo menteri rang bakdu barim kari Pakistan Usyahid Kakan Abasi ulaong baka sarkar Pakistan bementa kamla ban lei isu ya ka benta Balochistan. Kibriyo katan Balochistan naduk baka Pakistan kala yok ban kini haus nam khat kandai spa sapupra kila syak kan taj haka yok kakon ke jing pedan kam bakla ya ki mar pok khando jongki baka jing pen ken ya ka hok long briu man briu. Ke Balochistan ke benta ke bahet tam gari Pakistan kat kum ke jaka bat ke briu spa haki mar pok khando henrei ke beduna bah haki briu kala syak sok sat haki jing yaki daki jat ben riu Baloch harengkat ki tiar ya le daki post nam. Menta ki Lehnoh Baloch habaki tip bakari Pakistan ka syak pentot hadien ke operation sendur kila nang penjur ya ki jing hiar thma jongki ya ki sipai Pakistan kenthop hakweta bat kila penher ya ki Lama jong jing Laitluid. Dang haki kendiat sngi ke Baloch Liberation Army BLA kala sim jingket clear ya ki jing japan bathai bomb improvised explosive device IED haki artli ki jaka kata habolan bat catch kabala sim ya ki jing jongki khat saungot ki sipai Pakistan. Laong bak Special Tactical Operation Squad ke BLA kala pendon kam daki bom IED ki bala penyat daki remote ban penbathai ya ka kali sipai Pakistan hasorkan area hamak bolan. Kani ke jing penbathai kala penprai ketika kali bat ki badon ha ketika kali nadu ki sipai bat ki tiar kitar kila pra lengkhot lengkhai. Balochistan. Dehsyatgard. 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 Habatin pej bahagi kishab kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.